Danes vam predstavim mojo novo Lego soda mašino. Ta dela na kovance. Te kovance. Vidite. In prav. Tukaj, v to luknjo tukaj gore, tu se vidi na trepljača. In zdaj v to luknjo tukaj date denar. Takole. In zdaj tukaj dolezete ven. Potisnete. Še enkrat povlečete ven. In zdaj tukaj potegnete. Vzete se to. In dobite tukaj ven svojo pijačo. In zdaj kako dati nazaj. Tukaj. In zdaj kako dati nazaj to pijačo. Tukaj. Tole vidite. No. Tukaj. Tole pride denar. Takole. In vidite luknjo tukaj. To je zato, da daš prst noter in to daš dol. Tukaj noter je zdaj mehanizem. In zdaj to daš dol. In daš noter to pijačo v to luknjo. Tukaj. In date to ljubico nazaj gor. In tole nazaj gor. Dobro sem pokazal mehanizem. In prav, mehanizem tukaj. Vidite, to je ta ročica. In zdaj je tukaj pijača. In zdaj to potegnete ven. Tukaj. In tukaj prije. Potisnete noter in ven. In zdaj pride na to lato, vidite. In zdaj to potegnete ven. Potem pade sem noter. In dobite tukaj ven pijačo. To je bilo vse za danes in adijo.